میشمونیم کمو زیاد میکنیم سبزوات رو بازی دیدن سبزوات رو خورش کنیم در فاصله همین دونت برای از روی لحظه که باید بیشتر آزادی داده میشه یعنی این کودکان آزادی انتخابی موضوع دارن آزادی انتخابی مرکز دارن مرکز کودک میدیم و کودک اون امکانیت داده میشد که مربی با او انفرادی کار میکنند و مستقلیت نوکی داده میشد حاضر خودتون میبینید که چطور در هر مرکز 5 نفری میشینند و این و مربی چی امکانیت میدهد یعنی امکانیتی که با هر یک کودک یک و یک کار کنند مشاوری شعبه معارف اوید به مؤسسه تا مکتبی میباشم میناداری خود را با این تشکیلات با این سمینار رو تشکیل کردگی و میرسانیم از نام کل مربیای مؤسسه تا مکتبی نوحیه کشانیان میرسانم ما از این سمینار مشورت یک جهان دانش و ملکه که ما نمیدونستیم تا این جانب ما وای را از بر کرده نیت داریم که در آینده همه دانش و ملکه‌هایی که از این ترینر گرفتیم امروز و کل کودکان و نورسان و تربیت گیرندگان تعلیم و تربیت داده نسل نورس را در روحیه وطن دوستی خویشتن شناسی تعلیم و تربیت نماییم در سوی مشغولیت هایی که امروز به ما مربی‌ها یاد دادن آموزاندن هم تئوریکی هم عملی موادهای نغز پیشنهاد کردند نبیل جمیله نوری‌دین‌الله متخصص اوید به رشد بروقتی کودک ساحه تا مکتبی در مناسبت با تحصیلات فراگیر هستم خود ترینری کلون اوید به تطبیق لایحه‌ای که عین زمان تطبیق می‌گردد در ناحیه دوردست جمهوری تاجیکستان از جانب بانک جهانی در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان این لایحه انکشاف رشد بروقتی کودک بهر گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان می باشد که خیلی با مورد هست چون که در حقیقت اون مرحله طلایی که ما از مد نظر دور موندیم
он дар назар гирифта шудааст. Яъне ки он марҳилаи барвақтие ки аз таваллуд то синни 7 сол аст, ин марҳила ва мо дар ноҳияи кушониён айни замон ҳузур дорем. тӯли он 10 рӯзе ки мо дар ин ҷо семинар машварат мегузаронем, бозомӯзӣ мегузаронем, тамоми он мақсад ва вазифаҳое ки лоиҳа пешбинӣ карда шудааст мавриди амал қарор дорад. яъне ки ин аввало сифати таълиму тарбияи то мактабӣ, ин такмили ихтисоси омӯзгорон, мураббиён, мутахассисон ва фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ. На танҳо таҳсилоти томактабӣ, дар ин ҷо гуфтан ҷоиз аст ки марказҳои инкишофи кӯдак низ фаъолият мекунад. дар ҳудуди ҳамин кушониён ноҳия 37 маркази инкишофи кӯдак аст ки дар 2 баст кор мекунад. мо ба шунавандагони худ оиди ҳамаи он санадҳои ҳуқуқии меъёрие ки дар соҳаи томактабӣ ҳаст, маориф, сипас дар бо барномаи таълимӣ, тарбия ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ рангин камон, бо ҳамаи муҳитҳои он, бо технологияҳои педагогии инноватсионӣ ки дар тамоми ҷаҳон машҳур ҳастанд, онҳо ин омӯзиш тавассути бозӣ асос аст ва қадам аст ки мо онҳоро аз ин технологияҳо бархурдор кардем. хубӣ дар он буд ки бартарии кор ки мо қисми назариявиро бо амалия пайваст намудем. яъне ки дар презентатсияи худ мо назария медодем, онро дар амалия мустаҳкам мекардем. он маводҳое ки шумо мебинед, ин маводҳое ҳастанд ки духтарон бо дастони худ таҷриба карданд, онро омӯхтанд, назарияро чӣ тавр фаҳмиданд, онро дар коғаз, рӯи коғаз овардану онро муаррифӣ карданд. худ қазоват кунед ки дар рӯзи аввал мураббияҳои мо чӣ тавр онро мекарданд, рафта рафта малакаи маҳорати касбии онҳо чӣ тавр баланд шуд, зина ба зина, чӣ тавр фаҳмиши онҳо васеъ шуд ва онҳо ҳозир худ дидед чӣ тавр онҳо марказ кӯдак мегузаронанд, дар марказҳо фаъолият мекунанд, бозӣ мекунанд, чӣ тавр муаррифӣ мекунанд, ба кулли фарқ дорад. мо не аз ин маҳсули кори худ қаноатбахш ҳастем ки мо духтарҳо дар ҳақиқат мо фаъолиятеро ба ҷое овардем ки дар оянда онҳо аламун таҷрибае ки мо ба онҳо омӯхтем, он донише ки ба онҳо додем, он технология ки онҳоро шинос кардем, дар муассисаҳои худ, дар гурӯҳҳои худ амалӣ мекунанд. ва мехоҳам миннатдории худро ба Бонки ҷаҳонӣ, ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба донишкадаи такмили ихтисоси кормандои соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон расонам ки анамин имкониятҳоро ба мо фароҳам оварданд. ва албатта ҳамаи ин бедастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ намешуд, бедастгирӣ бо он ташаббус ва он таваҷҷӯҳи хосаи ҷаноби олии президенти кишварамон ин тавр амалӣ карда намешуд. бинобар ин миннатдори ҳамаи ҳузурдоштагиёнро алалхусус кормандои соҳаи маорифро расонданиянд. ташаккури зиёд.